Ke a dumedisa Basotho ba batle ka jeno ebile wa tseba ke sa thata lo tata ke tlile ke batla ho buisana le lona fela ke be le wa tseba ho buisana ha o ntshana se le batho bana ba batle ho na le batho ba tshwanang le nna ba senang tumelo mme ho hlokeng ha bona tumelo ha se ntho e ba e patang ba boleletse batho ba bang nna ntho ena ya tumelo wa Modimo wa tseba na le yona ha ke utlwisisi hore Modimo ke mang ya sa tsebeng ho ipuella le batho ya hlokang ho sebedisa batho ba bang mme nako kaofela a romeletsa Modimo ke eng a sa hlahe a tlo bua le nna. So dipotso tseno ha di tla ho nna ha ke ka tshaba hore ke di hlahise batho ba bang ke lebaka le ho tsebahalang hore motho yane ha se modumedi fela ke hlokometse ntho e nngwe ha ntse ke ngola mona ho di-social media ka tabena ke etsa le di-video tse tshwanang tse hore ho comment-e kapa haholoholo ho inbox ho fihla batho ba bang bao re sa tsebeng hore ha se badumedi le bona ba ntse re nahana ke badumedi fela ha ba lo inbox ba lokolohe ba bue ka tsela eo ba ikutlwang ka yona ka tabeng ya bodumedi so ba bona hore ho na le batho ba bangata ba tshwanang le nna fela ba ipatileng ya utlwisisa le teng lebaka la hore o ka ipata ka tsela e jwalo hobane re phela nakong eo batho ba ratang hore ba jajane mohlomong ha ba bona hore hey wena o dumelle Modimo ebe batho ha ba sa batla hore ba ka imatahanya le wena kapa ho buisana le wena rona ba ileng ba tswa kgale ba itlhalosa hore go jwang batho ba jwalo ba sa batleng hore ba ka buisana le batho ba eseng badumedi ba ile ha re sa itshwenya ka mme re setse le batho ba tsebang hore batho ba mofuta o jwang so taba ya bohlokwa ke ena ha o sana le batho bao o tsebang hore ke motho wa mofuta ofeng bophelo ba hao bo a fetoha bo ba monate jwale batho bano e ba metswalle ya nnete kapa ha ele batho ba o tlohalaneng le bona hantle fela ke batho ba o tsebang ba senang le mathata le tsela eo leng ka yona ba nang le mathata le tsela eo leng ka yona ba tsamaile so ho na le molemo ono a o itlhahisa hore motho wa mofuta ofeng motho ya nahanang eo hore batho ba seng leleme la kajeno ba bitsa di-fake batho bane ba di-fake ba tsamaya ho itshalla le batho ba hantle batho ba tla ho bontsha hore ke batho ba mofuta o jwang le wena ba rata hore motho wa mofuta o itseng mme ba sena taba le tabeng bathong bana ho na le ba bang ba e leng badumedi bona ka bo bona fela o thola hore re na le nako e ntle e monate a re dutse kaofela re buisana kaofela ba sena mathata le tsela eo leng ka yona fela ho na le ba bang bao e santsane le batho ba banyane ka mohlomong santsane o dula heno mme eno mono ha ba ka tseba hore ha o modumedi ba ka o tebela kapa batho ba nna le ho fepa ba re bona ho etsang mohlomong o kena sekolo mane university ebe ba tlohella le ho patalla di-fees tsa hao ebe le kutlwe e mong kenya mane a re itse ha hlaha hore ha se modumedi ke motho ya sa dumelleng hore Modimo teng ha bo ba re nnete ha re sa o patalla mono sekolong tla bona hore o tswe jwang o ile a thusa hore ne le selemo sa ho qetela mme a thuswa ke batho ba bang ba mo tsebang hore a qete sekolo ka tsela e jwalo moleng o mong wa ha o tswa o hlalosetsa batho hore ha o dumele Modimo ke yona o etsa hore batho ba bang ba ipatileng ba bone hore ho na le batho ba tshwanang le rona ebe ha o tswile jwalo le bona ba tseba o tswa are nna ne ke nahana hore ke moo
ha hona le batho ba bangata ba tshwanang le nna ka tsela le nna ke a tswa re tla thusana. Then hona le lentswe lane leo ka sekgowa ba reng ke it's normalizing, ka Sesotho re bitsa normalizing, e be ntho e tlwaelehileng ho bona motho ya sa dumeleng ho Modimo. So ha o tswa o hlalosa ho batho ba bang, ho tla tlwaeleha hore ba teng batho ba tjenana ha ba no nahana hore ba loki kapa batho ba Satane. Ho na le batho ba re ba bitsa hore motho wa Satane, le ba bang ba teng hona jwale ba re wena ha o dumele motho wa Satane, wena o emetse Satane, ha o sa emele Modimo o emetse Satane. Ke re ebo emisang Satane le Modimo, batemona, manyeloi, ntho tseno kaofela ke ntho tsa lona batho ba dumelang. Nna ha ke dumele ho ntho tseno hohang, le yena Satane eno wa lona ha ke dumele le ho yena. O bona hore ya Afrika ya tabeng ha ba e utlwisisi. Fela ntho eno ya hore o tswe mme batho ba tsebe hore ke enwa ke motho eo hlolang re bapala le yena mona, re buisana le yena, re enwa le yena, re sebetsa le yena, a sa dumeleng ho Modimo. So ha se batho ba Satane fela ba etsang batho ba hore ba tlwaetseng motho eo kileng ka mo tshwara ka letsoho, ka mo dumedisa, motho eo nkileng ka hola le yena, ra kena sekolo se le seng, ebe le motho eno e mong ya neng a na le mathata a hore a hloka tumelo fela a ipatile, yena a bona hore no, ntho ena ha se ntho e mpe, e tswa le ke batho ba tlwaetseng, ke malome wa ka yane, kapa ke motho eno ke ntate yane e dulang seterateng se latelang, ntate eno o mosa jwang, hlola ke bona a thusa batho. So ha re se ke ra ba le letswana hore re itlhalose, ha re lokolohe, re hopole moo ntho ena e ka re senyetsang maphelo a rona, hobane re le batho ba itshetlehileng ka batho ba bang bakeng sa boiphediso. Ke teng moo re lokelang ho sebedisa botlhale hore re bone hore na ho loketse hore re ka itlhahisa kapa tjhe. Fela nna ke le emetse tlahang, ebile mona ho YouTube channel ena ke moo re batlang hore re buisane le batho ba senang tumelo, re be le di-interview, dipuisano, ba itlhalose hore ba ikutlwa jwang, ho tlile jwang hore ba be le kelello e tjenana. So le ha wena mono o dutse lapeng o le motho ya senang tumelo, ke kopa o ngolle mono di-comment hore le nna ke batla re tlo ba le interview moo, hobane re a batla hore re buisane le batho ba seemong se jwalo. Ke lebohile ka kang Basotho ba batle, ke tshepa hore ha le no bolawa ke letswalo le ipate ho sa hlokahale. Ke tshepa hore ba tla ba ipatile jwalo, ba tla be ba na le mabaka a utlwalang hore bophelo ba bona bo itshetlehile ka batho ba sa utlwaneng le batho ba senang tumelo. Fela ha o so o hodile, o so iphedisa wena ka bowena, please o ka tswa, mme hape nka thaba ha o ka ba le nna kwano re tlo buisana ka tsatsi le leng, re be le interview e monate. Ke batla hore ha o ka etsa ka mora interview e nngwe, ka mora video e buang ka sehloho se itseng, ka mora mono ho be le interview le motho e mong ya senang tumelo. Ke a le kopa, salang hantle.